Enti now no Oteele yele se obekasa wa ye din ache ever since ya azegene ba ye no na ni nsem nyina ye ma ye ko mehwewo ewurade konkom na ma ye kom wo na mehwewo ba now no Oteele pushi na ma na yere se obekasa na osia na yere ensem wa na yere dia ba abontene no esini kure more exposé na yere de ba no Oteele ejina yi Beju jamu, I want to say what you want to about me. Ever comment section. I Penyah block me. The metro say any demo. Obe like a video now that one bro subscribe button and click verification icon of latest update. Now bet you want to about me. Ever comment section. Oba so. No I share. I'm only as any be share. Make am for VORCE limited. At the amount. Opo bi amna your plumbing. Adwuma bia at the amount. Omo eyebi. Omo sell two swimming pool eka ho. Na ye sell two so. Se ye botan bu kura betu ye bedwa bo no. Etu nso at the amount. Aquarius as person so ye betu nso no. At the amount. Now, do say cost you know. Almost solar panel installation. The almost power plant installation for house, schools, hotels, big companies, pub, baby solar panel. Another person own install power plant. Omo be eka ehon. Just a day for engineering who be there. Contact VORCE Limited. Omo number no any guas. Omo juma ho te paron boss so the other form for ofro mo on befa. Baby will be an Ghana hana munko ade. Ombeba. Let's go to the story. I was getting about a week and I watch you and I Oteele azege about media as I say. I want for watching azegeno. I want for watching azegeno serenia basasa. I shall say person video me about Montana. I shall no. That's person videos no ever but later and I say drop it. Drop it. Go ahead and say Oteele ikrano. Ataria. Or the call, sorry, that day, no. Was it no, see, Mahoma, and Opayo, Bema, the boy, what did to be said, Befa, was yes, Mahoma, 22nd February 2026, you know. And that time the corona and I was taking video no. Na no because Prophet No Weapon program 22nd February. I say a week after Valentine or program. A hono ana unia de atali ekoye. It is a atali corona ne hunu say as video no. Na no e ma no kura na was you there Friday all night, Saturday night in a club. What I say, things fall apart. Now so not all two worship but we there. Things fall apart. Pa. My video, you know, causes making waves on the internet. Now, I don't say, I said, or tell us what any net here. Do or dot, chiro, man casa home. Do or do money effect. Baby, or tell a cobiano, or granting interview. Be anybody can bone in dinner see any year. Just an year I be pa e de amano. Next Oteele point me hwanya me ekuyi se entwayi. Eti asem ba na de Oteele yire be kasai. Ebo be kire se na no se de si ahye na fare se de nemo si kone de. Obe twene wo kakra for be 1 year be there will be some separation for 1 year but our then the onya year but there will be some 1 year separation. And I'm for crowd me no ya dream sister. Me know ya dream because so now yeah the same thing near the bay. Emma will be seeing esa be kan sim che Ghana for no say ye sren kwat ye bompa ya mana ye nsren kwatentene emfama no. Ensama mfo amoma wo menche. Se mo mane me amoma ne me nkwatenten ne anichie. Na mo mane maboafo. Na se nkwa wo ma. Mema mu nyina kotia enkuma basa. Mesrem eni dim. Yes, Abia, Fanchemi. I did through parents, I may hire say, any penny be a enemy, and shame me and shame and so. I dream almost say, video, a mere Debbie, a pamacho, a yamia. And what tell us so, every super patch out.
Biara anyone running to me. Azure Sao running Azure Yamazi Zobe Yamini Azure Azure you we can see him in the same. A company for LinkedIn here to Papa Milacho. I say, Oteele ebe pacho, but Enra, Oteele ko TikTok live, oko pie mu, adagraja mo live so. Eko chere nse mu, sa live kro na ana. Eyi mu so ba aso bie, akoye ba so odi ne turu mu. Oh, akoye tuntum na nim ko tuntum tafu bi. Oh, madia. Eba na madia mu nyina wo so. Ama de pa ka mu nyina wo so. Na hore no mu kire mu se, je se leak no e kwankwa fa so ba ye no. Asɛm komo no nkomo aja enkomo Oteele be di ye no ni bibia na se o mbe so mu kire se eye Oteele no wife ene de that leak no e ba abontene na se in other way no o mbe so mu kire se Oteele yere ana be gu ni kunu ni mu ase e Oteele wife ene de those leaks no aba abontene what nkomo na se se eye Oteele yere ni mom ene de leak no aba abontene je se eno ni nkomo a life no so no na se o mu edi na eno ana nkomo no akwa na akopie Oteele yire no na ni ma se Oteele for na wo pese wo twetwe nsem de ko sa I say mba you my di because for sure after say incident na happen na obey ebe video na o ka say now no call live o ka say now no there will be some separation that's obey tweno kakra for be when ye bi no any other no free hono no de na say o da dane content creation as a or de o ye bibia de release stress na woni pakra wadi me sa bone ne de enu mi obi woni pakra wadi me sa bone no mi jamo twa obi ani ubone jai why be sa na mo nu akodi obi bone obo ma no so ade ameyo no that done content creation I don't focus yeah nice we forget it with one handle situation no nice we sure say we a matured woman we handle no amicably but now what tell us so na am live so near church nsem ho no mo na man for busa questions that's all kasa bi that's what I say come on Oteele yama afro na yire no na yire say obekasa na ensem na yire e ka no anopodin kan ba live no tire mu say atare no kura na Oteele e de koye san kwase asebru kwa no eyo no ene toma Oteele as a gift eye Valentine Day no eno to sa atare no e de ma Oteele as a gift ne yire no ana di video ne ba out ade ba wo There be other panel. oh okay afa de akọwie ni wona wo ma de o post video na dwen say on create Telegram accounts na wo on add wo post video no wakọ akọtena ho no mo kwa akọka say dua na mempese mebo e na mempese medome o enkwala ni nti sawo de ba ma me efia me free mu no yenim kasawo e na busua me free mu no yano ate enti wonim pefe say me kasa ma no mfom na wonim sasa me yemadwen say me can some with evidence amenya do not push me seize fire no enye sa ya oma wonwe wa wonim ya po wo sha me 6 years nie no sa mimi di hwehwe ni mu wo nkwa ho memfa wo nkwa na wo bewu na wuwu nso a me ne me ma entetenwe no na sa time na bella no gina he sa time na coconut tree no gina he Oteele ya wale achi o girls yesen efa wo o phone ringe na se me fa wo phone ne se me de blewa wo de hu ahuro ehia me eje wo phone papa me di yawo egu sele so
ena makoma no enam de ehu nti no mape bia to baabi a me de no best store sebe mpredua sankwase asem. I am ready to stand for myself because sebe mpredua sapapa wuhia me no na menye mobo. Say ye penipa wa ma Nigeria bla boye mobo ye wa. Every sense no dwuma ekura me no papa. Mi bia dwuma sesi a mi bia mu semaji obi ba sesi ane na ye dwuma. Enipa ne ho ye fe no na ne ho ye fe egu mi ku ani so ene na ya ase. Wo de wo ho ba. Ansa na wo bekika sensem we mu no a wo mpese wadeja. Ene wo ho nsem beba bonten no. Ohe de ye se wo ye ana ye se wo hunu ne se. Wunti enkwala e betena me nchen. Wunti nkwala esua me hwadwuma no kai hunu se wapam wo mu se omo abeifo hani pam wo mu wonim se omo me hey efema do not push me hey yawo na wo nsama me wei wo mom wutimi akotesti obi. See what your mom did to me. Your mother is behind this. Efia ugumeni mu ase na wunyami ngumeni mu ase chena. Masa video we ba pontia. The next video we beba me de ba me di audio beba me de chat beba me de ba me di audio beba me de chat beba. Me na enra me gina nkrofo life so e pa cha ma say me di yehu anyankopon din sere wom. Say ye bechewo ene wo ba no. Aso die ne yenti akola ne man. Wunim sade me don kwala si fafa yaw semi wo bi ka de a ene ye nkwala atena ye nchen a wu nti yapam wo ma hey mesrew seize fire o na de aba no esoso se wunim se bi da ho emma me no mi enu wo ye ba de pa ho Oteele seize fire na waja ma na dru me ha me besre na de ho de me di kosua ba ko a eno ne nkyere sa de me yekuna eno ne nkyere sa mani gi o yawo isi yi ba ye woni na me so ofia wo mom no wadenden wakotena media ne so sa wo paacho enso wonim sa na dwokrempo wo ba betena media ne so aka se wo paache wo no me wodidi matem wo fon so wo kate ko wo me so just because wo pia no pa wan kasa me ho wo ko ye nyina wan frɛ me wotimi yonko ba adwumam ena wo da fom na wo bunya mfa so na wo entertain me nkrofo sere but when me antest wo yere say wo ho practice wo ye okay yawo wo mama konhoma wo issue ne baaye no enam bie hye wotiri mu say me yere ne beye edi akranti na wo se wo yere ne beye yenkwala bia enipa bia ben yen no mu nsu naked wo fon ne so ana girl we nkwane wo ba ni naked wo fon ne so ana kai hunu se mimpo na metwe wadwen si so se ma screenshot girl no woni ne wasto ni di coconut tree na ma screenshot woni sa girl we e chat miri bi pen e dia kire hello baby I miss you ma wo ka kire me se wo flower ba baby na ka kire ne so amese na unkum nipa now ma me strong one is me nso phone biem now change wo phone lock e free February nim ebe pemene ohe me wunya kwa okra na me fabre wa wo bufu na me nim lock ni ma be hu up lock but uti hwa na wo hwa ge we de ma chane nso enti uti hwa na wo hwe ni video a ma dwi nyina ni se e bi obi asigi bi na aba anase wakwa twe free internet bi so e na wo behwe Oteele wo pese ebu ye hu fi o gewe wone ne hyehye hwanye no wona wo han brema dan ne de ma no Oteele wo wo abonte be se 3-4 months eba na wo refi wo se wo bie up lock no akwa hwe wo pon de a akwa hwetwa send me na wo ye ne de a wone ma da wo bonte wie na be ma walefo wasa biem amema na se twa ye naked ne de asend o emu video calls etu refi wo se wo bobi so e de hide no a wo bobi so e de hwe ye no am wani age ansa na sebe mpreduasa e bia ba wutiri mu krampo se me yire da me nchen me nkopenne ne nam wonim sada ku be bia wo secret ana papa media mfa wo homa Oteele endemi so wonim seme na free ye mate na me jimi nso nti na me de te ho bepem na wo wani mu ase
and push me. Do not push me. Wei eye body na fe na me de sekan na mark ho. Me mfa me busuani bia ko biem. Obi afra me a me mfa biem. Me se the next video we kranti no ene ya me create accounts foforo. Because the next video wo me minim se wo behum ya wo bekume. Free send me the video beba. Me the chat beba. And me the recordings beba. Where part 1 na part 2 no enya mo na mo be report ya me age account me ankasa na me delete ankasa free ho what die NCZ fire so wonim sa wa chat me ye wo me phone so say me na me leak sa de no e de awia ko so fuma me hokopa achew wo wie ye na wo san chat nkrofo foforo se eye me ya enti na wo ne na me so akonhoma kra wo mo bi no enti na wo ne na me so a me fra wo kra bisa sa de wo ho tia woman yet sasa bempre biasa medi wawu no plache makata wachiacho don't bring yourself me hit you rough na me po amenka eno na da wano na wo ka kira sofu bi wo ka kira mema bi na wo ka kira onkrofo na meyire na mpagana fo acho na ohe evidence a wo semme na me di video no ababonten ni liki ensino me sra nipa ne se me po wa hyew ma yenhia ma liki sa diere me di nyankopɔ di nsra wo se wo ko didi matama da me se me mposi ma wo bia mfra me eme nipa da sani bia mfra me na dimbɔne eya eme nipa da sani bia mfra me wo de ba wo hu eni brain soja ka wo behunu se mani aso what dear yere wo ho pia wo mo no mo mfamla no mo de ba no wakan se de te na wo ho na santoa wo ho amina wo ho spendila wo ho dora wo amanda wo ho no obia nso me evidence bele don't bring yourself bema wale for plan for 9 at the same time obia ni udi wo ho emfa wo ho ma na beye fe beye de wo de fabla na wo behu me ku etwa asa video ni wie ye na e na okogina solid dem but sa eniema no center de we no me de ma me ku as gift wo Valentine Day asiafu ya na de akwa tete ku kwa on set 12 call no Monsieur on ninja le dem mo se sister won you obi mane wale nana me pe me ku asempa what are the I tried being the wife no me hu no na me penasem na ya nwale kra nwie ansa na industry ne kofom entimi a me ni me ku wale no na ni emamu nyema no oya we ono ankasa ye interviews eka because ye wale wie kra ye ko honeymoon wo me ku adam for them enipa kasa wie ye didi wie beti ye nkasa nyeden ewie enti medofo madaroma me soka mana de dikan me pesa madwendwen sote de atoso mienu me pesa madofo nipa egu mi DM ejo mo numbers ho freme no mi krafo mienu nso enti mi nye sa adwuma ni nyina kobi ubo mi di na me bo ya edom ni behu dodo na pesa ne wo kasa no se meso life yi 1 hour ya hwe ni boss 8 no 9 ne nipa be fresi na no kamede ye kwa e bia ke nipa ba ko na me ne nde kasa and obi beda sorry ama na dwen aye ne say ono wambu no thank you so much ono wambu no enti oka say bi kura friend no wanye den wan friend ti mesro yes so life ni say ya obi pe woni wa kasa keke obi dowa wo peso ohunu say obeye okay keke madaroma yes so life na ne no ne nkyerese wonim de nipa ne ye din ti we ekum onhwe FYP videos ba ko mienu a enye mi kun hu asem ne beba yenche atenie say ye wo ba fe na wo no kra 190 ye wo ba fe na 190
ye omo eko school dada Kelvin she school African talk le nkwala na kwa na ye senke ne Friday kra no na enadwi na ye so omo nam wiem krampo Kelvin say idase e betwe akwa animu ana se omo nkokra ade no so omo konegina kwala ne so Inti, yenti mi mfani nyina ma emeni pe nhun se de ekoso ni bete no kre ni nyankopon anim. Eni ema ekoso watu no. Hey, erade yawe. So abusia muntu Oteele fo. Na wonya man for live so na motivate say. Na me ntimase. Mo asem ba ya ma kwatra kwase afo mu live so de no nyansa be do be ka kire mo. There TikTok na ba ya say obi asem ba ya be so amanfo bi so live. Say we busy cry by force obi jado bi abe so live. Ni e trensem as what ya wale na say wo ye busuani wo ho da bia omuni obi da bia Ghana ha de TikTok for no da bia omuni obi nsem e dey ba asem a that I don't blame them. I blame you people na mo de ma asem kopie mu sa nkwase afu mu live so ko kire ho mu na me blame mu asem si ya TikTok ha be live na be stress gu amanfo awara nya asem kuma asem ba nya live e ba mu a ankara na yire no forget it. Ba ma twetwe nsem aja groja ma baba live a twetwe nsem ankwasiafo mo pede modi mo wurawura mu a twetwe nsem aba de na mo pe enti obi asem ba na ma so live an kan bia mo bewu ana asem bia ba mo ho asem ka de o issue bia be popia ko Ghana ha bia mo baba live abetwe mo ye hemfo a I blame the people who come onto their onto Momo live betwe omu se omu na enimu nyansa omu a Oba sembo mba mo live so be kire nsem omu na enimu nyansa sesey take that bia ye obi nwale da obi nim sera wade sitie obi awade semba no TikTok live kan kwase asem all because mo na ma betena so na e kan kwase asem na egu na mamo kira waje mame e wo comment section hi Penyah Block Media Accra.